กุมสังขจักวาสมรุปปัญญานียรัลทวมและเทคโนโลยีละมา US และ Soviet Union อินการเสียงนะ Cold War อันที่ชวนอวางลายแข่งชาวเมกันนี่นิวเคลียร์รัลทวมในชะจอกและในตำจอกค่ะเฮ Cold War อินเบนะดิ้งจังจอกตัวระไงยันนี่ Cold War ระจงนุงจอกนี่ตุมาอินการเสียงนะเฮียนอตีระจัง US ลำจันฮีอัชจอกนี่นั่นลังอัชันจู United States เฮียนอิตาลีและตุรกีอะnuclear missile Jupiter อันที่จู Soviet ลำหอยจองหินอาหุงลัวโตตลัตนี่ Cold War เฮียน United States และ Soviet อินการะเฮียนอินดาวนัตักชิงสวกตาเซ United States ลำเฮียน advantage อันในซาตีนานี่จุดที่ไลน์ Soviet leader Nikita Khrushchev point จันเชจอกอังลันจูอัตุมเหล่านัสมัยอัจูลนี่พดจวนทารุมมัง US นอร์จูอาเชลาอุเซียมังอินไอน์หามปัวเวบอกกุมสังขจักวาสมงาปักวาUS ลำพูดจกนตูร์อัทแหงตลัดไหมอันรำเชนอมคิวบาสอการนินทากะรำเราเรียนละฟงจูคอมมิวนิสต์ลามินอรอนเจลตานีกุมสมทุมจูงจูคิวบาฮีอเมริกันมีเฮาซาเตน holiday destination ตานอันเหลามังชีนะกุมสังขจักวาสมงาชาวคานคิวบาอีโคโนมีฮีอเมริกาทุนนันนัวยาอมานีCommunist Party lamin lalna aron changa Fidel Castro alawlanga America control na nuaya omchin bank te casino te sugar le coffee plantation zong chu a nationalized tamak meni Castro hian Soviet lam chian tha siamin chantu tur anei tha ti asia a US laka hian a huaisar meni sakha zakwa somruk pakhata John F Kennedyan president dokan alwa phadatang Cuba boina chingfel tura mo phorna rit takchu achunga atlatangal renga president office alu atanga thali aral nuwa Fidel Castro a pai thlatura bei pui thangna Bay of Pig invasion anti chu arukin an kalpui chanta a ma se Kennedy bei se angin thila thleng tatlat lo CIA milesa enge mozat Fidel Castro a pai thlatura Cuba avalut te hian Cuban mi puite thlop an hlo tlat lo reilo te chungin Castro a sipaiten an hual chepa thapui thoin America hian an mi le sa te wachan don se ramdang in rel bolna a va in rolin khovel mitmuwa an mong an hlim ani don si President Kennedy hian a CIA te channan air support pek chu thil ti chia arwat si lo Castro a pai thlatura Cuba valudru American uisathiam te chu nithum aral nuwa tlom para ek thain anin surrender tavek maini President Kennedy atan bulchan na mual phau thlak tak avanite lulem Bay of Pig invasion a Castro ne na channa hi Soviet suai tu Khrushchev atan po loma zuan tor na thamani ve thau mai American chen ommeya Soviet thlop tu Cuban suai tu Fidel Castro hi Khrushchev atan po fatlum duat taka en lau thai anilau Kennedy an Cuba ron tuma aron tho chuale ma ngeya chet lo la khalchu Khrushchev fathil tumani an ruwa man na hi hriat chua ani lo nan bongra phurlong chep tak duanga zik marna po omlawa Soviet sipai ta chu Cuba rama thonlu ania Soviet sipai te ngei po hian khoi muna nge tirlu anni don ti anin shalo rin hlel an kai lo nan civil thuama in thuam vektura thupek anni bok bongro phurlong ruala Cuba rampan ve Soviet submarine nuclear tip torpedo phur palia chuangte din mun hi alashe omle zual submarine in tropical water ahan dailu khan submarine chung chu alumte meya Celsius degree somrukte akai hial crew somsari pariat an oma anni ho hian dehydration te chaw ngoi te diesel rim le carbon dioxide level sang takte an tor chua angayani US intelligence ten an hriat chualo nana Khrushchev arwa manna chu akal tluang hle an ruwa man anga nuclear missile bunta zofel ani una chuan America lam hoi zongin an chong ve to anga avatuin eka che ti zong an nei zawang ti kha Khrushchev du thu sa mani Thakhat liam aral nuwa America U2 spy thlona chuan Cuba rama missile in bun rup thla chu alafu tatlat mai October ni som paruk sangkhat zakwa somruk pania
CIA te chuan an ram thenom Cuba a missile la pei fel lo in bun na mun thalak thanem tak chu President Kennedy do kana chuan an pharta duai maya medium range ballistic missile mel sangkhat zania hla kap thei Cuba ram leilunga nge ain hung rup mai si he missile hi kap chuak thei tura pei fel ani vai chuan Florida New York le National Capital Washington DC ngei po minute somthum chung lakin nuclear strike dong thei din huna anding don tian hailo chu din mun duam lo zat chu arang theyang bera chin fel na an tho thuai angai ti chu tu sil siat ma ngai lo Kennedy chuan mithil ti thei berber le a advisor zinga amirin zwal te chu thlang khomin excom group an din ngala chung ho chuan an din mun khir tak chin fel dan tur chu an rel tan ta ne engtia chan le tur nge ti thua excom group member te hian thu khat wanin ngai dan an siam thei meu lo topa Kennedy chuan du thlan tur pani chia nei pakhat na chu Soviet hawin tuipuya tanga nuclear missile bungrua aron thiar lu na laudan cha ne pani na chu Cuba rama missile an bun na mun an pei fel ma nge ya air strike manga chut chiat vekani excom member te ngai dan in sual na satak kara Kennedy chuan Soviet hau tuipuya laudan cha chu athlang ta ni Caribbean tuipuya Soviet hau an laudan cha thei chuan buaina nasazok athlen lo abei seiba ka in biak na hun thol an nei thei Kennedy hian abei sayani October ni somni pania National Television a President Kennedy chuan American mipui ta na thusiat nuam lo tak chu apuang ta a ram then oma nuclear missile in bun na an mu chua thu le dang chat tura thei top an chua tur thu chu American mipui te tiral khel lo thayang ber tur chuan apuang ta a ma se American mipui te chu GI lo thei ani lo stock market atlaniam ngal roya martam tak chu minute rei lo te chungin panik ba ya wangin ruak ngal ta duak mai ni mel sang nga hla om Soviet swai tu Khrushchev upon Kennedy thu sei chu alo ngai thlawea Cuba rama an ral thuam tele an sipai te tharum manga Canadian abei lo tur thu apuang chu Khrushchev tan po thok huaina tham ani ve phat mai Soviet lampo hian engemothula America lamin aron bei thut chan let nan short range nuclear missile nen atira tang an lawin ring sa ve vek thau mai President Kennedy khan Cuba rama missile in bunna munte air strike manga beikha thlang ta vei se chuan in do narap thak zok achuak don ti kha thil chiang sa chuani Khrushchev tan po hian thutluk na siam harasa tak turani ral thuampur Soviet long chuak ma sa ta chuan Cuba ram leilung thleng to ma se ral thuam hlom zok le rip zok intermediate range missile phur long ta chu Atlantic tuipuya an latang khang mek si arpatlom zok ang main Soviet long ta chu akaule le don nge America how dot sai mai ti in President Kennedy thu sai chu Bangkon du lawin sutlang atum don American mipui te chuan ma ni in luma thodep dep chunga chanchin thar lo ngai chan bak ti thei wakan nei lo Canadian TV a thu a soi tu October ni somni pali alo thlan chuan Soviet long te chuan in herin an ron kal na lama an hole ti chanchin thar hriat tu rom ta hlau mai Kennedy thutluk na chuan ra tha a chua ta phota ma se he thila thlen nu hian buaina in kialam alapan lo ani nataka chuan khovelin a hun mor ber aton lai a in tran chi azokani khovel history a avoi khatna ni turin nuclear war chuak thei mai anita in ringru tina ral kheldar Defcon 2 air command chu pek chua ania Defcon 2 ti hi hansai fi alokila Defcon 1 2 3 4 5 thlenga oma Defcon 5 chu thil ala pa ngai ri e ala ral muang ri e tina nia Defcon 4 a chuan thil hla om in mung a om tan tina ni Defcon 3 warning and pek chuan in ral rin to tur tina ni Defcon 2 a ve thung chuan nuclear war ma chon thei mai kan neta in ring renga om to tur tina warning khani Defcon 1 a chuan nuclear war a chuak to khovel hi chen na tla kani to lawe ti na tlukani American sipai ta tan
lo mu thil po athiang to lo step khat chi in nuclear war khovelin alama chon lawani US Air Base atang minute somni dana B-52 Stratofortress athok chuak renga Soviet khopui pali ti chiat thaina nuclear ral thuam an pai theu bok White House lama po Cuba ram rundan tur ropui top general 10 an rel mup mai code name Operation Scabbard antia US Air Force lamin airstrike mangin Cuban missile site tele sipai in kuarnate an chut shep nuwa paratroopers baka tuilam le khomwal lam sipai nuai khat sing ni zatin Cuba an lu chilang ti kha an thurel chuani general te chuan President Kennedy chu command pechuak thuai turin an nor na to hle US sipai te chu thupe kan mu vel le chechuak ngal thei turin Florida an thlengkhom to Florida tuipui kama chuan machine gun te thir hling nei tenen sipai anin ral ring to Casa Marina hotel po army headquarter atan man ania Cuba lo lut rumasatur po CIA elamin an thlang fel to October ni somni paruk tlai lama chuan tharum nilo tongka a soifel na lam hoi Soviet shwaitu Khrushchev ne na tang lekha thonan donga Khrushchev lekha thona chuan US lamin tuipuya blockade an siam an tha dula Cuba run lo anin tiam bok chuan Soviet lampoin an sipai te an nukir tur thu aron soyani excom member te ngai dan aphir le ta member then khat chuan Khrushchev fathu sai chu rin tlaka an ruat meblo Cuba run chu kaltlang pui andua in pha noi zoka kan tang tur ani lo ti kha member tamjok ngai dan ani US lamatanga in biak remna thu thon chu ti khotlai ri ani October ni somni pasari sangkha zakwa somruk pani alo her chuan boina chuan avor top athleng don ta heni hi Black Saturday tia shiat zui ani bok Castro chuan America lamin aron run ngei don ti kha angai dan nget burani Khrushchev fanena lekha thona America chetlak ma ngein Soviet lamin nuclear strike nei masaturin angen ma se Castro anglo takin Khrushchev faril ru afim tlat thum tharum nilawa in biak rem na manga boina chin fel dan kong ala zong ngarani avoi ni nan Kennedy ne na ngin na chu athon lea tun tuma hi chuan angin na hi an pom nge ipo be sei hun akhoral lo nan radio broadcast mangin khovel pum shia turin America ne na angin na thu chu apuanga America in Turkey Jupiter missile an bun anda baudon phot chuan Cuba rama an missile ta chu an thiar chu ave tur thu atiamani Canadian chu thu alo hriat chuan in rem na thuthlung fair taka angai Turkey rama Jupiter missile an bun kha a hluin a tong to ema Secretary of Defense Robert McNamara phei chuan thir chelian pui ti na soi ma se chu thu ero US lam chawin an shia Turkey sarkar la in Jupiter missile lak bo chu alo rem ti hau lo NATO power ti chak lo da mai ani Khrushchev hian thil dang po aron demand zel don tin chana lo kho ve that boxi Canadian Khrushchev deal ron chop chua hi apom ani chuan advisor zong te thuron akal angai don ani chuti lai chuan American spy plane Rudolph Anderson a khal chu Cuba boruak chunga athok lut furu maya Soviet hawin missile an bunna mun te chu tha alapa bok Soviet air defense lam atipok lek lo thailo target number 33 tin an lo chin chia mak Castro an America lamin miron be ngei don ti asahwai thin von tlat awanga nitam in ral ring lawam to Soviet sipaite atiral khel hle ani Anderson a thlona la missile in bunna le Soviet hau chan mun Guantanamo Bay boruak chunga athok wal fur mai si Soviet lamin engma tilawa an thlo chuatir mai chuan an chan mun zong a shavek to America lamin air strike pek na mun tur an shavek to donani American spy plane him taka thlo chuatir mai chu an ta na hlom thei don ti hriain target 33 ka thlak na tur order chu pek chua anita
chu vele missile pani an kap chuaka a target a thello Anderson chu Cuban missile boina a thima saber ani ta ni Washington lama po boruak atang thato ngang mai Anderson a thlona ka thlak thuin adeng zui bok nen alo bera tho chan tu ka Cuba chu air strike panga anasa thayang bera be turin sipai ta chu inral rin tir vekan ni chu tiang hun harsa chuan President Kennedy chuan mishing rin pakhat chi anei chu hauna upa Attorney General Bobby Kennedy ani Bobby chuan Khrushchev deal ron chop chua chan le dan tur chu a drafa President speech writer Ted Sorensen chu zialu tirin Soviet lamin Cuba rama an missile te an thiar chua kani chuan an ni lampoin Turkey an Jupiter missile an da bautur thu an tiam ve ta ni hei ero rampani in kara thuru kani turani America hian NATO an sangoi zone puite tilungoi lo an hlau wangani Khrushchev athutia mawong nge yang ti beisai na bak kha Kennedy tan beisai tur dang awm to lo abak chu nuclear war machon tura in pei ani mai Bobby Kennedy te thuthon athang hlan chuan Atlantic tuipuya thil hlaom athleng teu kher mai Boina achua tiratang US Navy ten Soviet submarine pali te chu zuin ni chung an nuwa chuan an hnai ta hle mea US Navy te chuan warning bomb poi ero khoilem lo chi mangin Soviet submarine te chu an saya tuichunga ronlang chuak tura warning sign an pek na ni Soviet submarine B-59 na chuang te din mun hi aduam lo hle signal bombin an ventilation ati chiata wangin longchung boruak lumlutuk chu tor har takani carbon dioxide level asana wangin officer then khatte chu ni khoshelawin an tluwa darkar somni pali chung chu Moscow lam an bepop thei to lo an chung zona US Navy lamin warning bomb an thak ri ul mai si submarine chunga omte chuan indo pui pathumna achuak to ninge in an ngai an chawa an ha tongkhong tak zet to submarine captain pakhat chuan indona achuak to angain nuclear torpedo kap chuak turin thu apeta top meni ma se officer pakhat Vasily Arkhipov chuan nuclear torpedo ka chua chu on board officer zong te approval tel lo chuan ti chi ani lo ti na lo hnial nuclear war chu Soviet officer pakhat thutluk na wangin pumpel ani le ta tuni chu aliama atuk October ni somni pasari in enge aron her chua puile ang ti chu tu hriat ani lo Cuban Missile Crisis a hian mi pakhatin nunna achan toa Atlantic tuipuya nuclear missile ka chua ani thel bok Castro sipai le US sipai te anin epreng toa he boina top na chu Khrushchev akuta aomta ani hian achapau na tele anram ro puina amachuan te chu da thain Kennedy in rem siam puina hi apomange ani ni turin indau athang jok don Khrushchev hian ama tang toin in nu do mai kha alo ril ruk to Kennedy thu thon Jupiter missile an chia tur thu amuta ka chuan adu amuta angain chumi tuk la chuan Moscow atang radio mangin Kennedy deal apom thu apuang ta ni Soviet force lamin kar ni chungin Cuba an missile bun te chu an thiar chuaka US lampoin November ni somnia tuipuya Soviet an dan cha na chu titopin Jupiter missile po thanga aral nuwa an thiat dar ta ni Kennedy le Khrushchev ten in remna an nei theita ka wanga an thok huailain mi then khatero an in remna a hian an lom ve haulo chungzinga chuan Castro chu alung oi lo langsar ber pol ani ome rampani shwai tu te hian a hriat lawin in remna arukin an lo neya angaya Soviet nena anin thian thatna po a ring hlel rumani US sipai how tu lam te po an lungoi chuang lo General Curtis Lee May chuan American history kan tlomna na saberani ti ina soi Cuban Missile Crisis hian Cold War ngok lian tak anei zuya rampani shwai tu te hian nuclear war
khovel chiat vek theina a nu lu an ni teu zia in hria in hetiang thil a thlen to lo nan ma an la zui ta ni Cuban Missile Crisis hun lai hian in biak po na a che em a Khrushchev le khathon khan President Kennedy nen thleng turin darkar som pani te hun aduni White House le Kremlin in kara in biak po na tha om theinan hotline install ngalania boina lo thleng le po ni se ram pani hruai tu te kut ziak le radio broadcast manga in biak chu thil ti chia an ngai to lawani